Sam malo da namjestim. Evo. Haj, evo mene opet. Idem dalje sa biologijom. Onaj video što sam napisala, povratak biologije na korona vrata, video što sam napisala, što sam ga nazvala tako, u opisu videa sam napisala da pod korona smatram, ovo korona razdoblje smatram pretresanje svega što mislimo da je tako. Smatram ovo ujedno jednom velikom prilikom da evo neke stvari o kojima ja pričam da nađu svoj put vani. Od kako je ovo počelo, ljudi su općenito, mislim tada su pogotovo proučavali, ali nekako više se pretresaju sve teze. Mislim da smo još uvijek u samim začecima ovoga svega i da tu još dosta toga će biti. Ne znam da li pratite, na primjer, ovo cjepivo koje nam žele šiknuti svima, šta se događa na tim istraživanjima, na primjer, šta im se događa, ovaj ostaje paraliziran, ovaj umro od placebo injekcije, pa kako to od placebo injekcije, ajme, koji si ti, koliki, kako da rekao, kao šta moraš biti da umreš od placebo, ali je stvar u tome da placebo cjepivo ne postoji, mislim, placebo cjepivo sada, dakle, izlazi na vidjelo da pri testiranju cjepiva, na primjer, nikada ne postoji placebo grupa koje doslovno daju nešto neaktivno, inertno, nego u placebo grupi šiknu im cjepivo protiv meningitisa, dakle, od kojega isto možeš umrijeti. Mislim, i ovo nije prvi slučaj takav, ono što se dogodilo u Bergamu, što sam pričala u onom videu prije, dakle, trebamo početi sagledati i mislim da pomalo to izlazi na vidjelo jatrogeno djelovanje medicine, što se nikada ne uzima u obzir. Dakle, jatrogeno znači slijedom medicinskog tretmana. Dakle, je li mislimo, u biti zašto nikad ne uzimamo u obzir da je nešto nastalo slijedom medicinskog tretmana? Do sada, mislim, to je sveta krava u koju ne smijete dirati, jeli? Šta je? Ne znamo šta je ovoj djeci, ali cjepivo nije. Cjepivo nije, ne znamo šta je. Vakseri, ne vakseri, sad, jeli, to se vraća u igru, jeli, ajme, ovo je antivakserica, evo, i sad sve što ona reče, jeli, pada, ajme, ona je antivakserica, bit će da je anti 5G, jeli, tako. A što ste doista istražili o tome? Dakle, odvijek sam bila protiv cjepiva, ali sada, eto, još bolje ovo što sam saznala, dakle, da je Pasteur, s kojim je počelo biti, na kojem se bazira ideja cijepljenja, je bio prevarant. Dakle, ništa to ne funkcionira tako. Druga stvar, cijepimo se protiv krivih stvari. Virus i bakterije nisu ništa uzrokovale, one su posljedično tome. Treće, nisu efektna, kad kažemo najbolje otkriće 20. stoljeća, koliko te bolesti su ukinuli, nisu, bile su već u opadanju. Ajme, što bi da se vrati dječja paraliza? Dječja paraliza nije bila uopće virus, nego trovanje DDT-om. Dalje, šta još? Sigurna su, nisu sigurna. Isto ko što ne može se, ne znam, paracetamol, mislim, možemo li se složiti da nisu svi lijekovi za sve, jeli? Eto, tako isto nekome naškodi, ali nije u tome stvar, nego truje se. Znači, prvi dan rođenja šiknete djetetu kemiju. Kaže, najčešći tip raka kod djece je leukemija. Formaldehidi su na popisu kancerogeni, uzrokuju rak, znači to znamo. Formaldehidi su u cjepivu. Kako možemo misliti da je to dobro? A u onom drugom videu sam pričala i o šta se u biti dogodilo u Bergamu, da je u biti posljedično cijepljenju. Drugo, 5G, mislim 5G, znači ove male frekvencije. U cjepivima je aluminijev oksid koji djeluje kao male antene.
U našem tijelu već naše znojne žlijezde djeluju tako. Dlake na našem tijelu su male antene. DNK je mala antena. I mi idemo sad puštati, znači što su manje te frekvencije, sad će koristiti cijeli dijapazon frekvencija, to znači na toj frekvenciji se nešto događa, sudara. Što ćemo sa 60 GHz, sa frekvencijom tom? Na 60 GHz zrak nama postaje nedostupan. Eto. Znači, instant, nema više zraka, ne možeš ga udahnuti. Komarci su. Komarci su pa se malo trzam tu. Razumijete? Ali cijelo vrijeme se slušaju neke iste priče na televiziji i sva suprotstavljanja koja se dogode su unutar kutije. Sve je unutar kutije, svaka diskusija. Kad kaže znam da imaju znanstvenici ovi, znanstvenici oni, svi ti znanstvenici za koje ste čuli su sa stvarima koje su unutar kutije. Luc Montagnea su pustili na televiziju koji je rekao da ima virus HIV-a u koroni. Pustili su ga na televiziju zato što je to unutar kutije. Van kutije je da virusi su egzosomi, virusi, ne razboljevamo se od virusa. Krivo ste shvatili viruse. Virusi ne uzrokuju ništa. Van kutije je bakterije ne uzrokuju bolest. To je Pasteur rekao da za svaku bolest ima određena bakterija ili virus, znači određeni mikrob. Ne. Razumijete, to niste nikad čuli. Nisam ni ja dok nije krenulo ovo. Zato kažem. Niko nam je rekao da gljivice ne uzrokuju nešto. Ne, gljivice su došle tamo jer je tamo već nešto. Mikrobi ništa ne mogu u zdravom tkivu. Njih privlači slabi imunitet, ako ćete tako, ili raspadajuće tkivo. To je kao da kažemo da je muha uzrokovala smeće. Muha je došla na smeće. Kao da kažemo da su vatrogasci uzrokovali požar, jer ih nađemo na požarištu. Mi kad imamo neki upalni proces, pa onda nađu tu bakteriju. Dakle, u ovom videu sam vam htjela u biti o tomu pričati i morat ću nazvati video tako nekako da znate da ovo sve što sam izgovorila je uvod u to. Da uopće nije pitanje više za cjepiva, je li sad ovi kažu tako, pa uopće nema više mjesta dvojbi ikakvoj. Nije nam potrebno jer ne funkcioniraju stvari tako. Ne razboljevamo se zbog toga. Oni dolaze na bolesno. Znači u onom prvome sam već videu objasnila da ovo što oni nazivaju virus, to su egzosomi koje naše stanice izlučuju kada smo bolesni, kada je neka opasnost. Dakle, naša stanica izluči i oni upijaju ko spužve te toksine da bi ih iznijeli kasnije vani, ali prijanjaju na druge stanice da ih informiraju. Opasnost, izlučujte. I onda ove stanice počnu se pretvarati, izlučuju viruse, što oni kažu, pa kaže vidi koliko je tu sad virusa. Ali nije virus ništa uzrokovao. Naše stanice izlučuju egzosome koje su tu da informiraju ostale stanice opasnost. I čak u biti kažu da možda tako između sebe komuniciramo eventualno. Što kažu kako ova ima ospice i onda ovaj dobije ospice. Zato što su ospice isto nešto što treba izaći iz tijela. Kad pogledate sve te viroze, što mi smatramo virozama, su neke oblici čišćenja, osip, proljev, kašljanje, šmrcanje, što god nam izađe. To je nešto što pokušava izaći, to nije bolest. Tako da se ništa od toga ne treba sputavati. Sve što se cijepimo, ne treba sputavati. Meningitis i bakterije, one su tu jer se nešto već dogodilo. Znači, opet čitam ono što je bilo u Bergamu, prvo su ih cijepili protiv gripe, pa se pojavi meningitis, pa ih cijepe protiv meningitisa i onda imamo one druge scene. Španjolska gripa, ista stvar se dogodila i gledam u različitim vojarnama su različita cjepiva, isto negdje protiv meningitisa, pa kaže počelo ih se onda, kaže gledam po spisima, fali 1000 vojnika, šta se dogodilo, gdje su bili, kaže i onda proučim bolje spise i onda vidim piše doktor, baš je neki Gates bio tamo, piše doktor Gates kako se samo nakon nekog vremena počelo pojavljivati svakog dana na stotine vojnika u bolnicu koji su oboljevali.
te bakterije, meningitis, eto, te bakterije, meningokokus, ne znam kako se na hrvatskom zove, koje se pojavljuju su tu jer se nešto događa u tijelu, one to pokušavaju riješiti ili ih je privuklo, dakle sad raspadajuće tkivo, oboljelo tkivo, jer stvar je u tome da smo mi u 19. stoljeću slijedili krivo učenje. Pasterizacija. On je bio neki showman. Ne znam da li znate Edisona i Teslu, kako je, mislim, Tesla je bio znanstvenik, jeli? Edison je bio showman, čak nije, kaže, izumio žarulju. Ma nije on i žarulju izumio. Neko je drugi, nego je on bio taj bogataš koji je to mogao sve izvoditi i predstavljati kao svoje. Znači, isto tako su bili Pasteur i Béchamp. Béchamp koji je bio pravi profesor, pravi istraživač i koji je došao do jako dobrih zaključaka, znanstveno koje se mogu potvrditi. Pasteurove, već tada su znanstvenici govorili da ne mogu ponoviti njegove neke pokuse. Ko kad je cijepio one ovce neke i 50% cijepio, 50% nije. Kao i onda ove koje nisu cijepljene su umrle, kao prvo ih je obolio nečim pa tako. I znači točno statistički 100%, što je nemoguće, kaže. Pasteur je na samrti rekao svojoj obitelji da nipošto ne objavljuju njegove laboratorijske spise. I 1920-ih, kad je Ethel Hume pisala o tome, napisala je knjigu, stavit ću dole, stavila sam već u onom prvom videu, Béchamp or Pasteur, Béchamp ili Pasteur, tako tih par ideja koje je Pasteur predstavljao kao svoje, u biti ona je rekla da je par godina prije Béchamp već to objavio. A Pasteur bi znao tako bahat uvijek doći, nešto njemu kontrirati, u biti je uzimao njegove stvari, predstavljao je kao svoje, ali izvrnute. Ja se ne znam, je li on to namjerno radio ili nije razumio ili šta, bio je cijeli neki showman. A ovaj Béchamp je bio pravi znanstvenik. Uglavnom u toj knjizi je opisano tako više tih nekih zaključaka, stvari koje je doista, znači znanstveno se mogu i dokazati. 1940-ih se na tu Ethel Hume, na njenu knjigu nadopisuje Pearson, R.B. Pearson, i on piše knjigu Pasteur, Plagiarist Imposter, znači plagijarist, prevarant, u kojemu, znači još tako neke primjere, znači imali smo već i u bližem tom periodu ljude koji su nam pokušali ukazati na to, ali to se nekako uvijek drži sa strane. I ako pogledate Wikipediju, Wikipediju isto treba znati čitati, jer morate znati da i Wikipedija ima svoje editore. Prije par godina, kad je bilo donirajte i tako, to je samo spika bila, jer su primili donacije od određenih ljudi da bi se pazilo šta će tu pisati. Jer možete zamisliti da u nekoj osobi nešto piše, znači navodno otvorena svima, jeli? O nekoj osobi su nešto napisali i zaključali, znači ti ne možeš editirati ono što piše o tebi. Ko je to napisao i zaključio tako? Jeli vidite da ima svog vlasnika? Znači, primali su donacije. Mislim, ko će? Ste vi uplatili Wikipediji? Mislim. Znači, primili su donacije. I velike donacije. Od koga? Znači, Wikipediju isto treba znati čitati. Negdje ću ili u ovom videu ili kasnije objasniti malo tko je vlasnik svijeta i na koji način. Jer bih htjela, mislim da ću morati odvojiti, snimila sam jedan video i 40 minuta traje, pa pokušavam nekako manje. O Bože, komarci su me cijelu opkolili.
Znači, Bešan je pisao o mikrozomima, koji su glavna čestica života. I da oni u kontaktu sa zrakom pokreću, recimo, fermentaciju. Da se tako pokreće fermentacija. Dok je Bešan govorio da zrak pokreće fermentaciju, tako nešto. Nekako nije skonto da je nešto u ovome, da je to živuće, da tu ima nešto što... Nakon 1970-ih umre zadnji Pasteurov nasljednik i predaje Nacionalnoj biblioteci u Parizu njegove spise. 10 godina nakon oni otvaraju i ima jedan sa američkog sveučilišta, neki profesor, medicinski povjesničar koji ih je proučio i skonta da je stvarno bio prevarant. Znači, njegovi laboratorijski spisi to dokazuju. Dakle, zato Pasteur nije htio da se to objavi jer je prevarant. I postoji legenda da je on na samrti doslovno rekao da je povukao cijelu svoju teoriju. Dakle, njegova teorija je ona koju se mi danas držimo. Da je za svaku bolest ima određeni mikrob, nešto što je tu. A s druge strane ima teorija terena da su oni privučeni tim nečim procesom. Dakle, nisu uzročnici, nego su posljedica. I da je on povukao svoju teoriju, da je rekao mikrobi su ništa, teren je sve, polje je sve. Teren, unutarnji teren, razumijete? I mislim, ne znamo naravno ili istina jer je to, ali imalo bi smisla. Sad zamislite da cijeli život pokušavate nekoga zavarati, nešto glumite, održavate svoj ego i sad tu trebaš umrijeti. Zamisli, taj trenutak moraš umrijeti. Vjerojatno je išao si olakšati dušu, da se barem malo spasi. Uglavnom, nije bitno je li on to priznao ili nije, jer u laboratorijskim spisima je upravo to saznato. Drugo, mi što znamo u biti je da je on primao, i on i Koch, i Robert Koch, jel čujete na televiziji koliko puta ponavljaju Robert Koch institut. Znači, isto je još jedan prevarant sa tim cjepivima koji je primao pisma, tolika pisma stočara, seljaka koji su mu pisali da je nakon njihovo cjepiva, životinje su im umirale, molim vas, samo ih nemojte više spašavati, znači. Mi smo bića iz prirode, kemija nema što raditi u nama. To je prevara. Znači, ovo što se nama događa, zašto mi nađemo mikrobe, bakterije i tamo, opisat ću vam jedno situaciju, ajmo ovako, znači naš mozak je podijeljen u 3 dijela. Kako smo se mi razvijali od embrija, kako si postao sve više dijete, prvo nam je nastao jedan dio koji je odgovoran za primarne one sposobnosti, unos, iznos, preživljavanje, disanje. Ili kasnije, da, disanje. Uglavnom to je povezano. I znači kako smo dobivali, kako smo se razvijali, dolaze druge upgrade-i recimo. Ali bazično nam je ono što ne je bazično, znači to za preživljavanje. U trenutku kad se nama nešto dogodi, znači nešto vas tako prestraši recimo, to se zove teritorijalni strah, ugrozi nas kao što je bilo ova osoba me možda ugrožava, da li će mi on donijeti nešto u kuću, svi smo mislili da ćemo umrijeti, gledali su one snimke, ja nisam, ali dobro, znala sam odmah zato što znamo kako funkcionira svijet i tko su vlasnici informacija koje se nama nude. Znači, u tom trenutku naš koji je opterećen tim strahom, mislim, vi osjetite to, kad neko kaže da emocije nemaju veze s tijelom, pa hello, na kojem planetu, kako misliš to? Zar ne osjetiš to u tijelu, odmah emociju? Znači, naše tijelo, da bi to ublažilo, šalje, znači, mozak, koji je dio mozga koji je zadužen za to, taj strah, teritorijalni strah, i sa njim je vezan organ, jer naš cijeli dio, mozak, ima neku poveznicu s organima. Znači, to što smo mi doživjeli, naše tijelo pokušava raspodijeliti, recimo. Znate, na engleskom emotion, to često kažu, i motion, da je to energija u pokretu. Znači, isto tako nekad ako želite nešto, dođete, hoćete nešto reći,
pa se zaustaviš, pa ti ođe ostane energija, pa dobiješ upalu grla, jer se zaglavila energija. Znači, tijelo to podijeli. Vi, ukoliko u tom trenutku gledate sken mozga, vidjet ćete na tom dijelu mozga koncentrične krugove. Znači, tu se nešto događa. Tu je sad jedno gradilište i pošto je podijelio to s organom, na određenom organu, isto se nešto događa. To se odražava na pluća. Male žilice kroz koje prolazi nam zrak, ne znam kako se zove na hrvatskom, iznutra erodira sluznica da bi bilo više mjesta, erodira, znači nestaje, da bi bilo više mjesta, da bi više kisika moglo proći, da biste mogli bolje disati. I dok se, kada se počnemo vraćati, dakle recimo malo se smirite ili nešto, ili tako, utješi vas neka druga perspektiva, bla 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 ili nešto, to će se nadograditi. Znači mi imamo proces u tijelu razgradnje. Koga razgrađuje? Bakterije, gljivice. I nadogradnje, kada se to nadograđuje, možda će izgledati kao tumori. Znači, u našem tijelu, kada se to događa, osjetit ćete škakljanje po plućima, jeli? I tjerat će vas na kašalj, suhi kašalj. Kasnije će se pretvoriti u mokri, jer počete kada to dođe, ako bude trebalo nešto izbacivati, što se razgradi, jer najčešće to obnavljanje bude u vodenom okruženju. U istom vremenu se i na mozgu zaliječuje, zato ćete u glavi osjećati pritisak, glavobolju, mantra vam se. Znači, to je već kada se zaliječuje. Kad osjećamo te pritiske, zacijeljenja je u vodenom okruženju, tada je oteknuće neko, znači oteknuće na mozgu. Znači, mi kad osjetimo simptome gripe, koja je čišćenje, imamo 2 puta godišnje priliku sezonski se očistiti, kad se aktivira očistiti se od onog što jesmo. A ovo je znači sad još dodatno potaknuto. Ali u ovom slučaju ide vas očistiti od toga, čuču materijala otpadnoga, svega. Izbacuje se vani. I mi u tom trenu da odemo u doktora, našao bi vam bakteriju i rekao bi da je bakterija. Ili, to ti je viroza, virus je. Svi kašlju, a svi se usrali uveče, svi se prepali jer su isto vidjeli, svi kašlju od istoga. Ali, ja ne kažem, to bi bilo biti jedno, donekle moglo bi biti kao i placebo ili nocebo, što je samo uvjetovano mišljenjem, ali vidimo kako se, nije to sad samo ja sam se umislila to, nego u našem tijelu se doista događa nešto što slijedi to. Razni drugačije emocije, različiti događaji potiču razne procese. Razvod može neko shvatiti isto kao taj teritorijalni strah, netko može kao strah od ostavljanja, znači na različite načine. I stalno nam govore idite na preglede, ali u našem životu, znači raznim događaju nam se češće dođe nam tumori i nestanu, znači tkivo se tu napravi, u nekom slučaju imate više tkiva jer su to dodatna pluća, da tu donese više kisika, pa će se onda to razgrađuju ga bakterije i gljivice. Tako da bakterije i gljivice nisu neprijatelji, a virusi su egzosomi. Tako da mikrobi ništa ne uzrokuju i ovaj je to rekao, po njegovim spisima se u biti vidi da nikada nije uspio nekoga razboliti bez da nije uzeo nekog ili stranoga tkiva. Dakle, ne možete vi samo sa virusom ili samo sa bakterijom ili samo s gljivicom neko zdravo tijelo razboliti, ko španjolska gripa. Pa su stavljali i slinu i koristili i disali i kašljali jedni u druge. Ništa se tu nije dogodilo. Tek kada injektiraju sa kemikalijama koje će onda oboliti tkivo da bi ovo nešto, mislim, ako ti prenesu egzosome ili što god da rade, još uvijek pokušavam pohvatati što točno rade sa cjepivima. Virus kad kaže da te cijepi protiv toga 4 virusa. Mislim, tu najviše je strano tkivo i kemikalije koje tu ne spadaju, koje čine dramu. Somatidi. Dakle, s mikroskopom mikroskopija tamnoga polja je uviđeno da
imamo te male, što je ove Bešam nazvao mikrozomima, onda ima kasnije Gunther Enderlein, on ih je nazvao protitima, i onda imamo Gunther, kako se zove? Gaston Nesans, koji ih je nazvao somatidima, jer često oni nisu svjesni jedni drugih, jer ne uče ih tome. Ne uče se tome u školi. Ja sam sigurna da mnogi ovdje sada pitate doktore, nikad nisu čuli za Royal Raifa, da nikad nisu čuli za Bešama, ni za Gaston Nesans, jer ih se tome ne uči. Dakle, somatidi, on je pod mikroskopom gledao kako mijenja pH, da te male točkice, male svjetleće točkice, samo mijenjaju formu. 16 forma ih je uhvatio. I pretvaraju se u bakteriju, gljivice, spore, duple spore, nešto bla bla bla, ja pojem. I kako se vraća pH, one se vraćaju u normalno stanje. Zar nije to nešto najbitnije što trebamo čuti? Naše tijelo, ovisno o stanju, stvara bakterije i gljivice. One su nam potrebne, bolest, sve što smo smatrali bolest, srčani, moždani, to je samo taj trenutak kada ta voda od rada izađe. Jer mislim, može biti fatalno, naravno, i treba znati kako reagirati u tim trenucima i što, ali bolesti nisu bolesti, upala grla, streptokoka, zašto je nađemo tu? Zato jer streptokoka radi, razgrađuje to. Trebamo pomoći, ne još više unerediti svoje tijelo, još više kemikalija nadodaje. U onom prvom videu sam pričala o tome. Sada, zašto mi to ne znamo? Zašto se tome ne uči, doktore? Zato što sve što znate, apsolutno sve što znate od svog rođenja do sada, školstvo, televizija, bankarstvo, politika, dakle sve što ima veze s našim životom ima svoje vlasnike. I što više u ovoj situaciji ja samo nailazim na jedno prezime. Na jednu obitelj koja ima svoje frontmene, ja bih rekla, ovisno o vremenu, koristi druge ljude. Malo Carnegie tamo je malo Ford, sad je malo Gates, ali svi oni imaju istu poveznicu. Znači, ja ne mislim da jedna ta obitelj vlada svijetom, ali su visoko na vrhu. Znači, ova trenutna situacija je kompletno pod njihovim nadzorom. Kompletno. To ću u ovom sljedećem videu pričati o tome, jer vidim da se približavam 28. minuti i želim ovo odvojiti. I s obzirom da oni vladaju školstvom, politikom, novcima, znači za početak oni su utjecali na američki kongres, dakle da se sve škole maknu osim onih koje će učiti doktore propagiranje farmaceutskih proizvoda, jer su oni se tamo počeli baviti farmacijom. Iz petrola, znači, su došli u farmaciju. I onda su utjecali na to da se samo ove sve druge škole su se morale zatvoriti. Utjecali su na američku organizaciju liječnika koja dodjeljuje, upumpali su full para, koja dodjeljuje licence. Znači, ko će dobiti licencu, ko može raditi? Samo oni koji pričaju o farmaceutskim proizvodima, razumijete? Je li se time želi reći da Franjevci nisu sa svojim travama nikog izliječili? Počelo drugo. Utječu na novinare. Dakle, skupili su sve vlasnike medija, televizija, Google i Yahoo. Dakle, sve ih imaju pod svojim nadzorom u organizacijama koje su oni organizirali, novinarima koji vode dnevnike, recimo, dali su im, evo vam, vi ćete se baviti ovim, imaju, zakladu, evo vaše, vi tu pišite, vi upravljate. Drže ih pod nadzorom. Znači, ako utječu na školstvo, ako znaju, dakle, imaju nadzor što će se učiti, što neće ljude, utječu na informaciju, dakle, utječu na sve medije. Preko medija se utječe na ljude za koga će glasati. Evo američki predsjednici, sada što se događa, vi vidite da mediji
imaju jednog favorita, nikad jače nego sada. Jednoga, zato jer su a svi su mediji pod njegovom organizacijom. Nebitno, ja ne kažem da je ovaj bolji. Mislim da je to samo igra za nas. Da stvari ide dalje, bez obzira ko je predsjednik. Da je to samo da mi mislimo, ako ovaj pobjedi, onda će nas on spasiti. Da. Neće dok se ne informiramo. Razumijete, utječu na medije. Preko medija utječu na politiku. Oni su vlasnici banaka. U sljedećem videu ću možda malo detaljnije. Ujedno što sam rekla za Wikipediju, znači cijelo vrijeme se trešaju, ismijavaju teze i ljudi, karakterno ubijaju ovi neki koji doista liječe. Dakle, ova jedna, znači kaže 96% ima uspjeh liječenja raka prvog, drugog, trećeg tipa i 83% terminalne faze raka. Medicina? U medicini onda će reći umro je od raka, a umro je od tretmana. Dakle, prežive samo oni koji doista promijene pH svoj. Znači, ne zove se to tako, nego promijeniš svoju prehranu, promijeniš svoje razmišljanje i tako dalje. Ali o tome se radi. Razumijete? To bi bilo jatrogeno, da se ne uzima u obzir da terapija koju koriste, agresivna terapija i HIV, što su sve govorili ovima da boli od HIV, zdrave ljude su tretirali, jer im na testu rekli, isto ko što je sad sa ovom situacijom, zdrave ljude su tretirali teškim tretmanima, od čega su umrli od HIV-a. A nikad se ne uzima u obzir, dakle, jatrogeno djelovanje, znači, to bi značilo to zbog lijeka. Eto. Sve je to sljedeće, znači i ovaj Royal Rife sa ovim mikroskopom i sve su to vrhunski znanstvenici, vrhunske ideje koje doista pomažu ljudima, ali mi to ne smijemo znati. I ja zato pozivam liječnike, medicinske sestre i sviju, pogledajte moj prvi video, pogledajte ovaj video i nemojte se, mislim, znam da vjerujete, ali naše školstvo je, naš svijet je, sva informacija je ukradena, hijacked, oteta. Znači, bit će to sljedeći video. Neću ga sad snimat, mislim da se Django probudio, ali snimit ću. Mislim da će se zvati kako je Gru ukrao zdravstvo. Eto, da znate. Ćao. Aha, pročitala sam da je pušten 5G. U onom prvom videu sam ga već spomenula. Hipoksija, na koji način sve može štetno djelovati, ono čemu se smiju. Čemu se smijete možda. No dobro. Sad gledajte kako se pune bolnice. Aj meni. No dobro. Ćao.